Reka kwakire ibumure bwa Tayari West TV amahurire na Gamushanju. Ivan Nyesiga nego mazina ganje kandi ndikuhereza kuruga umurembo rukuru Kampala Uganda. Turi nogwe ari kugambira ekitongore ekyebyiruka aha umwihanga area Uganda traffic police kandi obase kuba ramweta Michael Kananura kandi turenda abase kuba anashekuru bwonko nitwe ariko turabiramu anshonga ezikunzira kubane zigambwaho na munonga neri izoba eziyabana abasa kuba naganiraho nitwe omurukungana rw'abanyamahurire eri Nyakazoba akitebe ekikuru ekya polisi ya Uganda omurunaguru kandi omurembo rukuru rwa Kampala Uganda. Turenda kugama anshonga yakawunyemu abari kugenda baravuga biruka ahanguto basinzire antwenda abase kuba natugambira nshongejo abase kuba natugambira na operations ziningashi ebikwekweto ebikozirwe umubwire bwa Pasika ejeji eito abasa kuba nutera mabega za butandu ezibeire aharuguto umubwire obwa Easter neshonga nkezo nyamwinje munonga nitwakira arutimbe endangu izina Tayari West TV oweshitini sa Michael Kananura yakora abakureba tushekuru bwonka nshonge za tureta mwebare munonga aba ryeno batureba omuyihangweri twashemerera okuba nimwe kandi ntubaramusyana no kuba tabarusya Easter tubase kuba nituhendera ebikwekweto ebikozirwe umubwire bwa Pasika na munonga nguto bibire nibigenderera okureta hoki kandi tagetebire eri haye nyine niwe bari munongo mukuru Ivan ebikwekweto ebi base kwano bikorwa bikozirwe kubasa kureba ngo imhanda yitu yabasa kuba nebaho obutebekana na munonga umukurwanisa za butandu izizenze yongera kandi tubase kuba tukora ebikwekweto bitari bumwe na bumwe na munonga ekikwekweto ecyaba bari kuvuga kandi basinzire obutosha abantu omukwirira enaku nkezi ningashobwire nkobu obu abantu bakuba nibashemererwa abingi nibashemererwa mu ngeri etabonire nibenda kugenda kunyotwarwa kandi bagarika benda kuvuga so oburo bwingi butandizo tukureba muhanda arho nito bundi kurengesereza okugezo kuzichondoza because arho ebikureta butandu ebikutugumira kwetegereza omuntu yagenera nyanko twara tuyo mushazi icuro yashana mufutamba nako mucuro tumwamutestinga yatomera so ebitu bikozere omukuru Ivan nabari kutureba kugira ngo obundi tukacendeza butandu na munongezi kwasa kwanza urugeraho aba bantu abaru kuvuga kandi basinzire kandi abantu aba bone bingi nambwe nimwe abarebe batayare ejemyanye jemyinjejo kandi hatu tugitirime byoma zambara rezo nezi districts zitari zimwe na zimwe abantu nubahagire cyo kunywa kandi bagarika benda kuvuga so ekitaboniro of course abo kuba twena ntumanya ngo umutwe kunywa marwa inuga kucankana y'ubongo bwawe so to kubasa kuvuga kandi usinzi ninga to kwasa kunywa kandi ugaruka ukavuga kwanga tubase kuba tukora n'ibinde bikwekweto bitari mwe na bumwe ebene bireba motoka nyingi abamarwa bo tukakwata bingi tukakwata abamarwa nkankaga na batanu muri Kampala yonka kandi omu stations ngishatu can imagine mbosho njyango twagira omu stations ezindi kandi tukuza kuba tukora kwanga twagarika twarebana n'abandi abantu mushanju abari because checkpoints zitwezi nazo tukaziteko breathalyzers ninga se byome byakawunyemo tukubasa ku bantu cebera abakuvuga za basi abakuvuga na za minibuses so echo kurebera habo mushazo twakwasire babira bakaba bavuga za bus you can imagine omuntu ine abashabazi nkaga na makago mbasi yawe kandi usinzire then nabandi batanu abentu bavuga za kamunye so nane bikokwete midebira nizagamba hitu twakozire bitari bumwe na bumwe ibintu bere baba kuvuga imotoka ezikuzire imotoka ezihwireyo amhande kujyana n'ecuruza netambuzoro baju mpira tuguruho ebintu byingi then imotoka ezokushanga ngo nizifera amhanda bakamabazo basigaho tebagambira polisi abono bakabasa kwano bakwatwa abandi abakupakira ibintu kubi ori apakira ibintu birenga emigugu erenga bishurike namba crossing ngundo muhanda nebindi bintu byingi munonga nabapishino tukabakoraho abatakwenda kujwara helmets abakupakira abantu bingi so abona utwasa kwanta kwata aba driver batari bamwe na bamwe bakwika rukaga cyenda so nari ngugu tumuhendo muce kandi ombwire obwa Easter yonka kandi ninyongera no kubamanyisangu ebikwekwete tebikomere ebigumizamo yona safuteka teka ngo ikikozira bwa Easter konga bintu bigumizamu nambwe nimo bakufuteka teka kubamwa crossing yo muri za Kampala mutine number plates si abamwe
abamwe mwine motoka no muziteka mu butara no kugenda no bwakafutina ati nsabanda abantu ebintu byingi ebiriye bikorwa ekitongo cya traffic ningaje cya polisi y'ebyamahanda bite byone bigenderire kubasa kubana ibicendeza za butandu aha mahanda umbe kugambebwa abakwatwa basinzire haza abantu bakose birukanguto nimbiyaho ekinkumu eco abwenshi ni mukibeyaho kandi chine mugasho ki umusystem yanyu nkaba traffic we bari manonga nicyo ngingo kintu cyo wakihayo kandi abantu bakyetegereze kugira ngo yes ntukwata tukuteko mu cyome o tukwiye kuyo statement yawe ari iryo statement tugaraka tukuyana n'ebinkumu ebi ni kituyamba kugira ngo nsa kufuna record zo kugira ngo iwe no kunda kuvuga kandi osinzire now icyo kubanza iyo koko kuza koronda ituru kweta certificate of good conduct ninga sheje barero kugamba hongo iwe uriyo muntu murungi toka koraga mushango ekirabanze kurebya ne barhejo abo kuba omuntu ari kunywa marwa kandi akavuga igitumi cyena kake either you risk to die or you risk to kill others so twenda ku profilinga twenda kuteko muri record zitukamanya ngo oguno bwari yaho natambara mutamureberaho we no musinzi kandi nasinda kandi agarika enda kuvuga so ejineso ngazira serious kugira ngo nimwe abari yoko numundeba nyensi yotakateka kunywa kandi okavuga abo kwandikisha record yawe so izo record zintu zibiko mukuru Ivan tukugira ngo izo record zintu ziteka ndona zo ntuzibika kandi kiza kiba wasi twakwatogwa akabe tukafuteka kuriya tukashanga ibinkumyo kandi byagarika bija tukagira ngo hatogwe umuruzungu twamweta habitual offender mbwe ntati yuntu kurondero mbazo gwawo nota kiriya mbazo guyo gunda yuntu kurondero mbazo gwawo tugambira nako tujya tunomanya ogogo yarengesereza tugumwete ibiri turi kumukwata so record zezo zituyamba and really how pungwe kinkiza kugeza kujya cyatutekana munonga ahamshungeze kwatena nezo elizoba twamanyisibwa ngu hine butande abasa kuba aruguto urwa Masaka Kampala omuli side za Rwengwe abantu amagaragabo gacwekerera omurebe wa tayari we Steven enda kumanya eji accident okuchondoza kwakozirwe kandi yarugirira ariki kandi tureba nebiro byenyemaha LC5 abasize kuba nawo nacwekerera omuri butandu ebasize kuba nebaho kandi wanjera wakora statement ari kugamba aba border pa the records right now nibo bacyasingireyo okuba umuri butandu n'inshongejo nitwenda hotel hotoki umuri wa tayari West TV abase kuba nakitegere we bari munonga yes turiya kubasa kuba tutangaza ihanga umuri butandu zizenzubaho na munongo mu Easter kandi twareba ngo nabacamazima hine butandu zo base kwanza twaramagara gabantu omuri amagarago gwe chairman LC5 aho mwami Peter Banura wa Chikube kandi ejo butandu yasakwanesho worohoje mukama wanje public relations officer afande Rusoke konka okubasa kubana nyongera ryecho no kugira ngo emotokeji abutanduje kabaho shanki 2 ndakika 20 zo mwabazyo kandi omutawuneje ya Chikube ahu umuvuzi weje motoka yabira parkingire arubaju wo muhanda arukuganira n'abantu aba kandi owataxiwe yija a speed ya mani yabasa kubana agwa omutokeji na nabantu ayo yagemirireho ahubona bafutire konka ko beno batwarwa omirwaro bakaba to mirwaro twari baciyamane basakwana rugumagara genseji kandi obwo hati ndukugamba inondi isho bamutumire nawe basize kuba nafa ondi isho akiri akitanda so noza kureba ngo ejo butandu ekatujira kuvuga ejo speed abantu tukira kubagambira tukugira ngo burukukira emyanye yo kumanyangwera abantu binji oshonga no chendeza speed nisho kureba speed akusomere twazigamba aho twajanga speed tuzeka 30 wayikombe cyeke biruma abantu binji abantu batera induru konka nda kugambira ngo speed n'ikintu cy'umunonga kandi nicyo cyikukizayo ukwita abantu ahamahanda burubutandu yamara kubaho umuntu ugwa rukirukanga speed yamana cyumanyisha ngo eri kuza kurugo muri butandu ejo nibizaka bibe munonga okusinga umuntu yabana atambara mpora umuntu yabana atambara mpora kigumere kufuna abantu bakufa kigumere kufuna abantu barukufutara koko umuntu yanavuga speed nyenda kugamba ningo korahirira ngo necyamazima nza kureba ecyaba because kutomera umuntu akafa kandi wayemirire njumanya ngo speed yo abantu yirukanga nibiri yamana munonga of course umuvuzi weje motoka tarabase kwa nagumaho konka police ene koraho cyeki hembe kureba ngo yasakwa ni mfuna koke motoka zona bakazipakinga aha polisi
kandi nsako basa kuba tumuza muntu ba updatinga konka no kwenja komanya sangu yes uri unyintu izo misho gani tubagira ngo turiye tucondoza hazi umutekateka ngo tukoma kucondoza ubwire n'ubika accident sizinga butandweze tuzumara yo mu kuzicondoza twetegeza by the na speed iyo gumuntu yabe natambura n'insa kujumana tujetegereza nabyo natubyetegereza koko of course njya nchibaho after ubwire buringwa kandi ushanga twasagaruka mu media kubashobora konka nyina kubagama ngo conclusively a investigate such cases then butandwe ndijo eto abasa kuba turebo mukashishekeri izoba aha muhanda gwa Mbarara umuri Karegero aha konejo haroka kona kabyaha bakwamanya so ejeje birosha nkamushanju nedakika 30 z'ikiro andi esherugiriro tukacetegerize abakwa tukafunire eye witness akubasa kuba nashobora cyine kibireho konka ejefere mabantu 11 aho munana